Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүгүн 13 октябрь Талаш шаарына авторынокко келдим. Машинанын бааларын тартып билип берип коеюн сиздерге. Видео лайк басып колдоп турасыздар. Мерседес поддержка баасы коюлбай калыптыр. Assalamu alaikum. Лупарик. Механика 470 миң дейт. Көрүнүп атабы туугандар? Кандай машиналарды көбүнчө тартыш керек? Жазып жиберсеңиздер туугандар, а то бардык машинаны тарта албайм, убакыт узарып кетет. Терип эле тартып берем, 20 мүнөт, 25 мүнөттүн тегерегинде. Канча мүнөт тартыш керек? Ошолордун баарын жазып койсоңуздар. Кээ бирлер может uzun tart deydi, köyler kıska tart deydi, bilbey atam oşonunçu. Yerde demiyor var eken. Ası 390 min, 2004. Var, jakşı deydi. Jakşı ken bunda içinde. S4. 350 min. Tarnaya. 510 min deydi, havalı jakşı. Görünüp atабы ya номерлер. 2001, 18. Havalı jakşı ken, жуубаптыр бирок, кирме ойдон турат да. Bu yerde Akmers поддержка срочно сатам deydi. Motor emne? 2.3 eken he? 89 250. Bu старушка eken. Kança boluşu? 230'da 230'a verem deydi. Nolar kийин tagılgan go deme, старушкалуу болгон экен, he? Alganda oşun bolчу. Поддержканын, подюбкаларын тагып койгон экен. 420 миң лупарик. 2.4 экен. Механика. Yerде de жакшы аккорд бар экен, Торнео кузов. 1.8. 520 миң. Обмен бар дейт. No номерде дейт. Эмнеге вариант бар? Меняйын эмне? Амнянан меняйын коюп коебуз дейт. Бара шаардан алгам да. Yerде Mazda 626 бар экен. Яғни универсал фаркоп бар экен. $300 миң дейт. Газ тагы бар экен. Механика 2002. Жакшы экен ушундагы туугандар. Рабочий машина. Жылы да жаңы. Yerде S4 бар экен. Havalı жакшы экен. 390 миң. 2.6 экен. 93. Assalamu alaikum. Кудайсыз бактыга. Полный панель. Несин жадаш керек байке? Motor biraz may değil. Мотор май жейби? Фаркоп бар экен. Öz ordu men. Номер катуу экен, а? Канча беришиңиз? Ну, бычтыры канча экен я? Бычак котумун, а? Öte da. Родной краскабы? $350 миң, 95 экен. 1.8 моно. Жакшы экен. RX 300. Без вложения дейт. Баасын 8 миң дейт. Степ. Легендарлуу Степ RF1 кузов. 600 миң. Havalı
жакшы экен, алмашуу жок дейт. Лобой родной экен. Российский номер. Шакекте болгон фит экен, э? Срочно продаю дейт. 460 миң. 1-3. Канча болушу? 440ка. Сонун экен. Алейкум. Сондай жакшы. Камера өчкөндөн айтпакчы. Nexia var kendinde. Nexia. Nexia 2. kuzov. 1.6. 250 ming 2008. Al жақсы екен. Александр. Қайсы? Четтеге. Бучактуу. Nerede 814 бар екен. 800 ming dedi bağısı. 4.2 turbo. 4 eкен. Çoğun olsa eкен. Nerede? Millennium. Srebris'te жақсы авалда бар екен. Дискалар AMG. Қанша екен бағасы мынау кімдікі? Қанша екен? 500, объем? 3.2. 3.2, механикалы? Шакекте болса 4 ба? Кімдікі екен я? Қанша екен бағасы? 390. 2-3 объем екен, Neyse. Bu yerde bıçak satılıyor tuğanlar. Bu bıçak degen zil. 530 ming. Motor ne oldu ki bunun? 2001. Mal taşısa sonuna eken da. Mezi uzun eken bortu. Assalamu alaikum. Ulan kandayız? Ne Sarıkaşkan 63 tipi. Tuanlar. Bartoy Sprinter. Duskat dubl kabinası mı? Aval ayavay son. One деген немісте olan akevistік. Объем 2-2. Несін жазаш керек? Неште кезін? Ток айдаш керек. Ток айдаш керек. Қанша тонна көтереді бұл жүгі? 4 tonna, 5 tonna da tok könü 3 tonna tөгөт. Ток көнü? 3 tonnan tөгөt. 3 tonnan төгөт, көтөргөн 4 tonna. Çirik pirik жоқ mu? Sonunda eкен қараңыздар. Рамаларын бары селый. Майсай акпайбы цилиндрлерден? Дөңгөлөктөрү зимний. Рессорлору усиленный. Қанша улан екен бұл? Поликтері менен заводскай. Потолок жазалған. Buraya çikolata kaplak koyup dur. Sağsı maşına zınk gene. Tok aydaş керек. Aydaş gerek. Kaça da sen bunu? 15.500'e. 2001 eken. Buna номерге çalırızdır tuğanlar. Грузовой мост, блокировка мост. Ha, blokirovka doğru be. Блокировка да. Bular da özü blokirovka bolu. Çanda olur. Çanda болады, he? Сонун экен onda. Тыгылып калам дебейт. Жок. Сонун экен. Не варианттарыңыз бар? Жеңил машина, жакшы машина жаңа гана алган акчалай. Кош керек обязательно табылат, he? Ha. Канча миңге чейин аласыз машинаны? 6 ming, 7 mingге 6 ming 7 mingге чейин жеңил машина калган акча. Ha. Канча айдатсыз буну өзүңүз? 3 жыл, he?
Korlukta эле көргөн жок окшойт бул, Жок. Жеңил машинада эле айдап жүрдү сен ары бери. Өзüm üstüne de. Кошот айылында. Kelgen birinci hocayım. Биринчи хозяин. Кактан келди эле бул? Germanya'dan. Германиядан, Литвадан эмес. Yok Germanya'dan через Litva görünen. Germanya'dan çıkanlar ne Zakaz mı? Родной краскабы. No eşigi çiğilgen de. No değil. No yer çiğilgen abi. Kraska var. Kalgan radyo. Бар родной экен да чыта. Печкалар жакшы, аккумулятор жакшы, кышка даяр. Dayar. Антифриз. O antifriz. Дворниктер иштейт, фара иштейт. Кимге жакса чала бересиздер. Содан болду мага. Kia Carnival деген. Jetor minivan 300 ming дейт. 98 жылкылар экен да. Чакектей миллионум бар экен. Канча баасы? 650. Жерде ак Жугели бар экен. Канча бул Россия? Россиядан депорт болбоптур бул, Транзит менен келиптир да болгондо да. Жылы 2003. 2003 бул, 150 миң дейт. Сүйлөп көрчү бир. Варианттар болот. Неге вариант? Бөлөк машина. Бөлөк машина. 100кө бересиң? Мына туганда четин чыгарып койдум. 100 тегерегинде сүйлөшсө болчудай окшойт. Ну, не машина. Не машина тапсырдым могу. Алейкум. Необычный морда го бул. Я. Кабагын түйөт го машина өзүнчө эле. Алейкум. Не машина бул? Nissan Almera'bы? Капот жазалганбы? Алыстан көрсөң тааныбайсың го бул машинаны? 480-18. 2004 экен. Жакшы экен. Бул не машина болду экен? Мунда эми эле жок го. Бул не машина я? Subaru Legacy экен 97-жылкы. 300 миң дейт. Такшы экен бул да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Базар не болуп атат, базар? Базардын королу бул кишилер. Не болуп атат, өйдө ылдый. Түштү көтөрүлдү, элге кичине информация бербейсиздерби? Ким берет, силер бербесиңер? Биз какта биз келип эле тарткан болбосо. Маалымат жок. Бул сары не машина? Honda Logo. Honda Logo 400 миң дейт. Сап-сары экен да тиле. Oysa yerde delfin var ekan, Sprinter delfin. Qadir. Грузовой договорная дейт. 2009 2.7 экен болгондо да. Бул номерге чаласыздар. Сонун экен состояниясы. Канам, не машина экен арзан? Бекерден бираз эле кымбатпы? Bu bekeri, itak bekeri. Бекер машина дейт туугандар. 100 миңге. Я, Мотор болсо, идеальный, май жебейт. 100 миңга бекерби? 100 миңге. Мыналар Бекерден кеми жок тазыр. 2002. Номерден болот. Мотор идеальный, ходовой сатон полный жасалган. Только эсин күтүп атат. Алам дегендер салып өзүн номерге. Канча болушу? Болушу. Болушу ошо. Болушу 100 миң.
Nerede? Mesela kolay. Olacak şu. Nerede site vagon var eken armenskiy номер. Bu site vagonun немesi окшойт mu? Состояние идеал базын дespaptır. Bu ne maşina bayka? Honda Freed boyunca. Ya, Honda Freed. Fred degen de var be. Men birinci jol görüp atam Honda Fred. Bu Fit'in ele baykesi go deme? 1.5. 2, 4, 5, 6 orun. Fit'in ele Fred eken da. Fit'in bratan eken kıskası. Son maşina eken minivan. Birinci jol görüp atam. Kança bahası? 720. Nerede Matiz var eken? Havalı, жақсы. 2005 bir объем 300 000 so'm deydi. Videoni jintib qo'yib turganlar. Videoga like bosib qo'yinglar.